Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biyagita. Ket naggapoy ti pagayam tayo arag pailinged itinagan Maricar. Maripod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti konana. Dear Mr. Lonely. May saak a babae a maibilang at two-timer. Ket gapoy ti daytoy nga aramid ko, nagbalatek metla ang kanyak. Bueno, papagayam, intay nga rudenggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Maricar, ditoy programa tayo. Dear Mr. Lonely. Talaga ka di asaanan ang mabaliwan ti pangadeng mo, Maricar? Nakapangideng ako, Jonathan. Sumurutak kin ni Jemary ijay syudad. Kasano nga rudan ti relasyon ta? Sa anak mat nga agnaid ijay. Kanayon naktumat lang nga agawid. Tapno kanayon tamat lang nga agkita. Sapay la kuma, tadi nagtulip-lipatan, Maricar. Ay-ayatan ka unay. Katjak ayat amapukaw ka. Sa anak to amapukaw kan ka. Iso nga rod nga umadayo ak nga agtrabaho. Tapno matulungan ka nga agurnong para iti panagkasartan to. Agyaman akno kasta. Kat, kaano nga rod ti panagpasyudad yo? Inton Sabado. Okay nga rod. Agan-anad ka kumaakanayon ijay. Nakapagpakadakan ka ni Jonathan? Wan gayam. Kat, pinalubusan na ka? Siyempre, kan uray saan nakapalubusan, ti kayat kulat ti masurot. No apay mat ngamin, ama iturad mo apanawan ti boyfriend mo. No kas ka ni Jonathan ti kagwapo ti boyfriend ko, ay, jak to pulos panawan. Tapay mo. Anya nga iti amok no agawon ti sabali. Kampante ak asaan nakabasta isukat ni Jonathan. Apay, anya ak pangit tapno isukat naklatan. Sabagay, may sakamot kadagiti kapintasan diti lugar tayo. Siguro, adumat ti gwapo ijay syudad, anya. Apay, ada planom amang isukat ka ni Jonathan? Awan matkat di. Agdamdamag aklaan mat. Isu nga rod asumurutakan ka ijay syudad. Tapno daras kami ang makaurnong. Kat matungpal ti plano mi, apa nagkasarmi. Ay, talaga gayam apanawan na kon, anak ko. Nanang, kunak man no okay lang kada kayo tiya adayok. Gaputam mo, akasapulam ti trabaho. Hanggang numabalain, jak kayat nga umadayo ka. Gaputag may sakto na mabate dito balay. Saan ka di akinunak, akanayon nak nga agawid? Wen, hanggang maikaawa aktulat ta. Bantayan nyo kit din ni Jonathan, nanang. Ipulong nyo kanyak no addamadamag yu amadingar aramidan na. Ay, nasingpet-met ni Jonathan. Saan tumat siguro nga garamid dayjay iti saan mo akayat? Sa bagay matkit di ngum anya nga iti amuyo. Amangan numasulisog mat iti sabali a babae. Ay kat, saan ka nga minin nga umadayo tapno mabantayam? Anya nga iti mapasamak kada kami no bambantayak latan ni Jonathan, nanang. Kayat ko ti mapan agtrabaho ijay syudad. Tapno daras kami makaurnong, kat makapagkasar kamin. Ala ang road, anak ko. Kat agan-anad ka akana ayon. Naisaganam amin ang dagiti requirements mo? Wan, Gusto mo't nga rod, tapno makarugi ka na dagos. nagadumat gayam ti empleyado iti daydi a department store. Wen, talaga nga ado. Gaputa ka sa pulan ti ado at trabahador. Excited akmatan nga agtrabaho gayam. Saan ka amadanagan? Kompleto matan ti requirements mo. Iso ang makapagrugi ka, iti kabiitan a panawan. Hi, miss. Mabalin ti makiamam mo. Madama ti trabaho, sir. Amangan numaong tanak. Siyak ni James. Mabalin na maamuan tinagan mo. Anya ka diti imayan nyo dito, sir. Gumatang,
When no makiamam mo. Gumatang ako, ma. Ngam itay makita ka. Naginteresak ang makaamamukin ka. Siyak ni Maricar, sir. Mabali na maalat ti phone number mo? Kas na kun, sir. Madama ti trabaho. O sige, panawan kayo pa eh. Sa anak nagsardeng nagsubli-subli nito eh. Aging gaadyak maalat ti cellphone number mo. Anya? Apay nga taasaan matan ang mapukaw iti panunot ko day diyan, James. Naggwapo gayam. Ay, naitid ko lakit nga rodan ti number ko kankwana. Agayat ka no kanyak. Api nga taasaan ko ang maibagakan kwa na nga addan nobyok. Agayatak mat nga takin ni James. Agputno ka man kanyak. Ni ka di James, ti ka dom arimwar, ha, Maricar? Ah? Ay, kwa, isong agpaiso gayam. Dakis ka di? Anya ka di ti mapaspasamak kan ka. Adan ka ayan-ayat mo. Ita, damagam kanyak. No dakas ti pan nakikuyog mo iti sabali a lalaki? Diya ka mo gayam. Ngam panagrik na, agayatak kin ni James. Anya? Kasano ni Jonathan? Saan mo kadi nga ay-ayatan? Ay ayatak ni Jonathan. Apay nga rod anak ko nam nga agayat ka ni James. Diya ka mo. Mariribukan akmat laang. Ngam ay ayatik lata ni Jonathan. Diyak amukan ka. Saan ka maawatan? Apay anak kaawag ka, Jonathan. Kumusta kan? Mailiwak ko na yan kan ka. Kaano ka di manan nga agawit ka? Agawid akin dun Sabado dito. Agpaiso? Wan, uray siya. Mailiwak mo kan ka. Sige, urayan ka nga ro din ton Sabado. Kat, kumusta mo ni Nanang? Okay lang, Mat. Nagkita kami lang itay. Nasaya at nga rod no kasta. Kailiw ko mo ni Nanang. Kuma, saan kan nga agsubling agtrabaho dita syudad? Saan ka di ang nagtungtungan tan at tumulong ak nga agurnong para iti panagkasarta? Sige nga, Rod. Habarang inton umay atawan, umdasan ti ornong ta pagkasarta. Wan, Jonathan. At dapat gaya man plano yung agkasar ka ni Jonathan. Katwan man. Pangaasim nga rod talikli ka munday Jay a James. Sorry, friend. Ngam kasladyak kabailan aliklikan ni James. Anya, kayat mo asawan? Kayat mo idaadwa? May sa ti pusom. Makaamuditan no anya ti mapasamak. Basta naragsakak no kadwak ni James. Anya? Kahit ko, agpasarta man na ninton Sabado, Maricar. Saan ang mabalin, James? Agawid akmanan iji lugar mi. Kahit ko matamakita ti lugar yo. Mabalin ka diti sumurot kan ka? Ay, kwa, saan ang mabalin? Apay, saan ka diya sinumbatan nakmot din? Anya ko matidagas na no sumurutakan ka. Saan ko ngamin ang naipakaamukin ni Nanang nga addan ka ayan ayat ko. Inutak pa nga ibaga nga addan ka ayan ayat ko. Kasta ka ni? Wan, iso asaan pa'y amabalin asumurot ka kanya. Nakaragragsakak, tanakita ka manan, Maricar. Mabit lang ha, basaag lang no asino da ito eh. Ni, asino ka di da ita? Kita akman? Ay saan Apay, adda ka di lamlamang mo kanyak? Ay, kwa, awan. Saan mat lang ang importante? At tinasayat, idapag lang ang ti cellphone ko. Itikas na, makapagsarita taan na yung bag. Agbati kayo manan Nanang ha, agsubliak manan iji syudad. Kaano nga'y manan ti panagawid mo, anak ko? Saan ko pa'y amaibaga Nanang? Basta, awagan kayon tulatan no agawid akmanan.
Ay, Kat. Kumusta kayon kan ni Jonathan? Okay kami, mat, nanang. Saan nyo pa'y nagtulagan? Aya, no kaano ti kasaryaw? Agurnong kami pa'y, nanang. Sapay ko mga road, tamakaurnong kayo adagos. Iti kasta, saanen amasapol nga umadayo ka, anak ko. Apay matasan mo asong sumbatan na giti awag ganjat ko ken ka. Pasensya ka na kuman. Busy ak lang amin kadagiti kakabagyak ije probinsya. Ket, kumustamat ni nanang mo? Naibagam ka din, di may papan ka na ta? Ah? Ay, kuha, saan pa'y? Ngam na ibagak nga adagar-aram kanyak akursunada. Kasta ka di? Ket, kaano nga rin ti panangyam amom kanyak iti pamilyam? Basta, madanon tulat na. Aguray ka laang, James. Agyaman ak ta pinatgam tikid daw ko, ngagsarita ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Amok asikat ti kaayan ayat ni James. Ah? Amom ni James? Siyak ti asawa na. Adda na kay baga kanyak, nga adda paglulukwan na babae. Iso ang nakapagdesisyon na kakasao ka, sakbay amala daw ti amin. Anya? Adda asawa ni James? Addan may isang anak mi. Iso nga agpakpakaasi akan ka asinaamon ni James. Anya? No saan mo asinaan ti asawak? Nakasagana ak amangi darom kada kayo. Apay nagulbud ka kanyak, James. Adamit ganyam asawam. Sorry, Maricar. Ay ayatin ka ngamin. Isaan naramid ko tinagilimad ken ka. Linoko nak. Sorry talaga. Manipod ita. Saan kan ngagpakpakita kanyak? Saan? Diyak ka bala na mapukaw ka. Ay ayatin ka unay. Addan asawam. Iso mabalin ka di. Pumanaw kan. Kat saan kanton ngagpakpakita kanyak? Anya ti pagsangsangitam? Gaputalino ko naklang day James. Adamat gayam asawa na. Saan ka man ang kundi sangit dita? Awan karbangam nga agunget. Tagpada kayo lamot. Saan ka di alinoko matlaang ni James? Tinagdumaan nyo laang. Tiada ka ni James, asawa. Idintutas si kakot boyfriend. Iso nga agpada kayo laang aman luloko. Apay anak kaawag kayo, nanang. Anak, panagkunak, adanas kan amamwam. Anya day nanang? Amom ka day. Nga adanas sikugan ni Jonathan dito lugar tayo. Anya? Sana pudno day ta. Day tati pudno, anak ko. Kasano kumana pasamak day ta, nanang? Ti agwarwaras adamag. Napikot ni Jonathan. Kat masikugan jay babae. Iso arumbang nga ikalaysanan. Apay ngawan na ibagbaga na kanyak. Siguro ako di na maiturad nga ibagakan ka. Kayat ko ang makasarita ni Jonathan, nanang. Kayat ko ang malawlawagan ti amin. Sige anak ko. Agawid ka nga rod, takasaritam ni Jonathan. Wan, nanang. Anya tinapasamak, Jonathan. Pudno ka di ngagkalaysakan. Sorry, Maricar. Nga masikugan ni Cynthia. Awanan maramidak. No diti mangikasarkan kwa na. Apay aliniputan nak. Agpada kami anabartag. Katjak na puutan. Nganda na pasamak kada kami. Pakawanan na ko, Maricar. Basol mo matlaang. Tanusaan ka ko mga imadayo. Saan ko mapasamak ti kastoy? Anya? Siyak pa'y ita ti akin basol? Pasensyakan. Ngam nasakit laang tinakam ko iti mapaspasamak ita. Sikat ay ayatak. Ngam naskan nga ikalaysak ni Cynthia. Gaputa masikugan.
Nagsakit gayam. Nagsakit. Gaputan na pukaw kung agpadpada da James kan Jonathan. Gapo siguro, tas saan ka maikari kadakwada? Anya ti kayat mo asawan. Panunutom ngamin. Saan anasaya at inaramid mo? Iso ang nagsublikan ka ti karma. Gayam. Ita, si kalakot nga rod tinawanan. Mabalin ahusto ka gayam. Daytoy siguro ti supapak ti madingay naramid ko. Inton maminsan, agbalin ka ngamin anapod no. Iti kasta, makasapol kamat iti lalaki nga agbalin mat anapod no kan ka. Sa anak nga imikat iti trabahok, Mr. Lonely. Ken sa anak met animar ay iti kasar ni Jonathan. Aging gayta, singgelak pailang. Kastan ket agyamanak. Ito'y pagayam yo, Maricar. Agyamanak met pagayam Maricar, iti da ito apakasaritaan. Ket timakunak, saan mo kuman nga ulitin ti naramin mo. No kayat mo nga adalalaki amang seryoso ken ka, rumbeng laeng nga agseryoso kamet. Amin asaan anasaya at akababalin, addalatta katukad na. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ni Maricar. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para ti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itinkay panagdingeg.